Mislim da upravo sa lepotama koje niko nema na svijetu, mislim na i prirodni antropologiju, i pitni ruralni razvoj i uopšte ruralni turizam, mislim da treba taj sport ili bilbao da se promoviše na najbolji mogući način, jer je zaista to klica razvoja iz Srbije krenula i mislim da treba da pokrije ceo svet. Malo je, da kažemo, reći da recimo u svijetu znaju svi za Nikolu Teslu, znaju za Mihala Pupina, znaju za Milankovića, Đokovića, zato bi trebalo zaista uz naš ruralni razvoj, ruralni turizam, da se pozabavimo i o bilbalu, odnosno o timskom sportu koji je na jugu Srbije i u Vojvodini i u našoj vojsci zaživeo već. I mislim da treba dati punu podršku zato što svaki sport objedinjuje ili ujedinjuje ili okuplja mlade ljude, vraća ih sa ulice ili ne daj Bože sa kutice i mislim da je to pravi pristup s jedne strane razvoja Republike Srbije, a s druge čuvanja zdravlja, odnosno razvoja sporta kad je u pitanju, je tako, naša prelepa Srbija.